Comharrachadh tríchid is cóig bliana de DipHE Na Meadhanan sin le toilichte Sgoilearachd ailsichéich. Lil luach 2000 is cóig not an urra. Chua wat the cearsmi. Ha comharrachadh Sgoilearachd luach 2000 is cóig not ein. Ma ha Gaelic agus ma ha uachad an scialwachgan, crúlaich, cruachas suspens, a bhí cruachal tro bhí na Gaelic, ha sinne san chlúinsin bhuad. Sé corm le a ha seo, a bhí leisachig neolalas agus skillan practicach, misneach, ceallaichan, agus corman sáirite eile ans na Meadhanan Gàidhlig. Ma ha uachad fíoch an chùrsa postjallanucin, ag irtas ag smo.uhi.ac.uk nó fíoch an lensih na ceallaichan an cóis a video seo. Gur má a héitslaat.